Hello everyone. Today I make the videos continue from the previous consonant. Today consonant is girl. Girl is in the O sound. You will see the sound of the vowel that combine with the consonant differently from the previous video. Let's repeat after me to make sure that you pronounce the right. You see the mouse. Girl. Girl ear kia. Girl iki. Girl iki. Girl cứ. Girl cứ. Right. Girl cụ. Girl cụ. Girl của. Girl cỡ. Sound girl cỡ. Girl cửa. Girl ear kia. Girl kể. Girl kể. Girl kẻ. Girl ấy kể. Girl ấy kể. Right? This one is go. Girl cổ. Girl cổ. You can see a mouth like this. Girl cổ. Girl cỡ. Girl cũng. Girl cũng. Girl quõng. Nó sẽ kẻ. Girl kẻ. Girl cút. Girl cái. Girl của. Girl kia kỹ ខ្ញុំខំសំភីរៀនអក្សរខ្មែរគឺគូមានជាហោហែគួកើគឺគៀតាមលំដាប់ស្រាំងគេកៃគោកើគុំគួមមិនពិបាកថាគេគូកេះគួងថាបានទាំងអង្គមិនថាស្រៈនោះប្រកបនឹងអ្វី Now let's write the consonant girl that it is in the L sound and combine with the vowel that independent vowel it also depend to the sound L as well. Let's try to write together. First, girl. Girl ear kia. Girl iki. Girl iki. Girl cú. Girl cú. Girl của. For vowel yeah, sorry. Girl cửa. Là câu cửa. Vowel câu cửa. This one câu cửa. Câu ear kia. Vowel câu kể. Fra câu kể. Ấy
cậu ấy kể cậu ố cổ họ ở cậu ấy kể cậu ốm cũng ở ống ống okay cậu ống cũng can spell like this in order to remember it ốm cậu ốm cộm cậu kẻ ú cậu ú cú cậu ké cua cậu ú cua word ua you can srap and English called vowel I say in Khmer srap ua cậu ú cua